Nana, a bishop and Nyarko, Unim, no, Cǒnfess now for so editing. I'm a contact. Bishop didn't yam somebody. The one is a dear Fanyakupon, He was down to earth, very frank. Yeah, no, so yet you are Sinti and she and P. Yamena Dema, on was so energy. The Cǒnfess or the Papa and Maya, no, a share of super do Salivon. He would say, I never share, you didn't put out swing in the same way. Oh, and then the movie 84 can't send real crowd in the movie out to me as a I am any party. We say, will be that one water, will be that one water. They said, Missy, who never knew grass or the as many jail. Who and I am Yapa.
It's
abusiafo ene adofo no mema obibia akwaba ede ebatuma gin age esom Ghana wahala jumedie ena ebre asesamo som form ni aba ekwesikapa enenso mede ebebe somo na abusiafo last year 2020 May 2nd memenenda say ya ena ye briche kase ebom yes ni twafo a wo mo ewo oman Ghana emu meche Kumawood actors no briche kase ebo wo mo enese yen yankasa yen papa Bishop Bernard Nyarko oto nananom ewo ense edo na ebra ye ni wo no ebebeto edwanum said asante amamre etie no na chese na wotweda ewo se enkoso na on the 9th of May 2020 busiafo ne said ese na efata emane na wotweda ekoso ewo enkran krodua no ehun na eno enam so ekoya se ebusiafo etina se no omuhunu se di akoye no no ombeyem no mienu ebi wo Kumase na oma ye bi enso so ewo enkran krodua no emuesa se ye papa na wotwasini no ewo wiase oman Ghana babia ebi eno nti enkran dia no omo she date no 27th June 2020 na ebre no eso ye no Lakeside wo mo ekokoshe ye papa yi enimonyam ekokota na chem ye hu the likes of Nana Ama Brown Christiana Ewuni Lewin ene nkofo bebre Salinko Kwakume no dodo na Matilda Asare ene wo mo keka ho eba ye ebebeja ye papa ekata na chi kwa na enam so no na chese hu behiam se Kumase for ensosom wo mo ebepe wo mo edate na se de ne ye no 2020 na yare ababe piemu COVID-19 coronavirus enunti na chese eyiyo no enya de se empenifo ebetimi aye ne kakraka se de wo mo epe no na no enam so ma wo twenchen eso na yesi afi 2021 emu no eno mo yo madwen se June bosome ne da etosu enum emeche 5th June 2021 ena wo mo bepe ya papa echi krabia ewo Kumase Montemo eso na omo de wosie aye oyo ama ena me ne wo kase ye nememi koso kama ewo Kumase ye dome abra anomaso dome abra yesu kwa ni din ede Bridge Montessori School park no eso pepepe ena enede wo mo kata ye papa echi krabia me ne wo kase de abusuafo ene empanifo ababa betena ase wo mo ede eyiyo no baba be hihye so na wo ma peye papa ye Bishop Bernard Nyarko echi kwabesan se papa no wote ase no na ndodo na epenasem enam ne nkasa yem ne sini twemu ne neoma na wo ye no na chese eso dodo na ani eno nti abusuafo se de eneoma ekono wonka me ho na ye nkwa ne nkonkotwa ye na se emfa enchemo se ne ese na mo amsusu muntu ehunu ebi na se de emfoni no echa ede ekono wa utimi ho entrance no to ye papa Bishop Nyarko na ye no ase no na ene de nipa abodompem ewo no mo a wo mo se wo mo ejeja ho no na se de muni no so na COVID-19 protocols no ya de sem wo mo edi so ewo ye papa yi asepa ene no hand sanitizers aye de ene nose masks so no ebi ekoso ye check temperatures ene de keka ho enyina sa pepepe ama ho ebehiampo ese ye facial di chese na bra yare ni mu ye de ye use no still na no omo nso ede bi egunu apono so ede ama omo a ombe baba bejam ye papa Bishop Bernard Nyarko nti se wo hu ya na sa pepepe na etie se de wa utimi ehunu no a eno no na emfonyi no etwa ede eko se de be ya yedi eberemu ede amamu
ntimi hu ni padoma etwa hia wa ha ne kasa paka timu se still ya papa wo mu se afini a wo free ya ta so for asasi so e de dan so enya de se wo mo ere fini de biara eda na nke ye ni so obi wa afede na chese eno ano no na chi akata ye no ano na chese wo mo enka ni bi na so timu se ya papa Bishop Nyarko e de dan da obekoso awo wo mo enka ye ebuku ni mu sanse wo mo ere entimi enfini da because you still a living all those who but still no our legend ede ma sinicha adwuma yekuo no ene ebiom suso no empotamo hafo na ebiom suso Ghana we say afana enyina isanse ye papa yi na ne dwumadi a wodi sinicha emu no program bi enu hono ma na say ro bi enu hono ma o kasa wodi ma na obepupu ni ti ni nyina no obeye na nsoso owu a ompa de pa owu apakan a chese ba ko emfro na ye den a obi a ebeko na owu atwede ba ko emfro obi a ebeko eno ma chese yanti asem de mebo so me ne da etoso emienu na ene de hu be yan se kumase fon so ebesu no na wo mu ebeja no tebusia fo se de mfonyi na ebeko no ye di echemu an ye nya adofo ne ejamfa wo ma be piemu wa ha ebi ensuso a ye no wo mo ahwehwe enkomo na matie wo mo so ensem a wo mo ewo eka ede ema woni se too much de dan da ye ka say we are your number one loyal incredible channel ye wo ho ede ma mo abre ene abrebi ntimu kosa na mo like your videos no mo share mo subscribe to mo nya ya me notification bell no se de nya upload video biam also so wait me enya ye notification e phone or laptop anasa or tablet so na enu ntiabusia for mo kam ho na yembo enra eye no ase awusia for said e kan no ya papa Bishop Nyarko na yasia ene yegusa ye wo na yenya ye papa e wa hase ye ne no e betwetwe eye enkomoti kam ho na yembo nra ensem no mu eja ye mo akwaba ye no ye eja bia boko de adom eja mpacho wudin nana adonte boate nana adonten boate ne wo se asene ye hene okay ya mo ase asene ye hene ne de ye ne no e betwetwe eye enkom nana eye Bishop Nyarko unim no na kwan be so na wo faso edinim no oya makonta oya wakonta ere je onua je machiri ma 5 ene ware okay to oya makonta ti ene tira ye bai ti ene ye hu ye ha nyina ye abusuafo okay ya ma me ni bani okay ni ya bani okay me yiri ni okay ni ya bani okay me ma me okay ti ye ba esi ye ni akonta yi na said ya wo cheche mo amoye hu se mo ye eye abusuafo ni ye papa Bishop say na wo si etie de kakrabe na betimi aka ede afa no so you TV free wa we akonta na ye ne ye ne nya issue bi ahaya de betra ka asem no okay he was down to earth, very frank, plain, straightforward. Like I saw him here and there. Like I say, well, you're depicted on TV in films, you know, is the same person. He doesn't swing from it. He's okay. Na manana nkasa nana bra wo hu se what oti se wa free mu eno no sen na busia mo fa no esify yete yade no na love na na ekon usually we do me bia owo di obi ampe okay but nipa etete do some point here na pan kwase ke nyame friend na no enton eti though painful no we expected it. It wasn't a surprise. It wasn't a surprise at all. Oh, okay na sisi a woni eye ehonum no na oti abusuanu ne nioma na wo ye ne den pa na mo de be kai no oso ya konta we ma konta onye me busuani but between ya konta na konta there definitely was there will be a very good rapport. Sure. It pair what I saw of him as a konta there. It's a nice person. Yes. Na see a man here we jam one more chain cruncher sembe na rejection sembe na wo de be more because you say e afinie ya enkran fo aye wo maye na kuma sisi ya drum de wo nte ye den ya yere ne master wo mesa kai se wo mo papa no wo mo ye den afri ma na ne kunu afri ma rejection sembe na de be more ya me na de ma ono asoso e na oji se kwa fa so de papa ne maaye no ehwe ne so bedu sa level no ye wo gidie se nyame be hwe yere ne nkwada no so nyina same way. Nana abusuan so kakra mo no omso be ye de aboa nkwada na yira akachi
Nana ene beda wase e wa kwanya won so de maye na otwetwe enkomo. Yes, so that's it. Na abusiafo yeto aso. Abusiafo yenya ye maame ba ko enso wa hanu maye ne no atwetwe enkomo. Me akwa aba. Ya me dio. Bibi aboko de. Pacho boko. Mami pacho udin. Me pacho e frame Mary. Mary, na pacho eye Bishop na Nyarko oye udin. Me fa no se oye mase. Okay. Na bra woni ni san ya na se wonum no ana se de na woti etin de na betumi aka de afa no. Okay, me de me nje da eni me bona mu nsi. Na wo hwe. Se me hwe mu bi na me hu se wo mu a. Ya na me nji ni mu bi nsi. Nti na me pe na se mo nkasa ha. Pe na se de na ho ke kan city e me nji. Yo na mama bra woti se wa free mu no se na woti e fa ansem. Oh, we me ya. Ye me nipa de. Mu se obi hu obi da kwa no wota, obi nso hu obi da kwa no ope na se. Me se de me si hu na me nim kra se obe ya. So me di je no. Wo wu ye na ye me ya pa. Na mama se si a woni ho no mu ya obetwa sini ama wa hwe ni se wo hu ni sini a wa twetwa gu ho no mo pen. Na wo sha say na wo be si feeling. Ya kai no. Ya na ya nse se wo be en wo bra dia en kwantumi. Ye hwa sa ye be hwa ni sa. Ni movie na mo de be kai na nka. Nti ye be stress abrebia kwa wo be yi ya ye kan. Mi mo me hwa na ye me se bia. Oh, sa na me. Ne mama ne ayira oja mo ewo achi nkwanhye sembe na de be mo. Ye be kan se nyame na hwe nipa. Ti nyame be hwe o. Mama ye beda wasi ebebre na awusiafo ye mama nso so ache eye na agenda fa ensem no ehon ye to aso awusiafo ye nya ye nua bema ba ko enso e wa ha ye ne twetwe nkomo mema akwa ba Yoso. bibi aboko de Akoko ade bibi. pacho udin A friend was Patrick, they don't have from Junior. okay na junior ye papa Bishop na Nyarko oye udin. Oh, yeah, my director, Akwanta. Maze, me bra, e worry, onua within it. Oh, okay. Na ebra wudi enim no kakra be na betumi aka ede afa no se na wo si efa eti. Oh, na the movie etufo. Kan asem. Ore hokra hwe the movie a wotimi esere otufo. Tell me dia da kan na one time the kan we the movie na we garamse yi na. Omo hye ne nema onana ma me ba fia. Na ere ne pamo na ka chenze ahaye woni home, ahaye wosi home. Ne Patia sham the kind de bia. Na o share ne movie said no yi no movie and in real life no na insusu ye be ne dem na sa na no what here in real life and I say movie mu e different and in real life is different. Oh, in real life na different from doing the movie. So movie ni na wo ye character de tray say the life in city. They now we ni bi o ha na one normal life no so anu yen de ban in real life ni different from the pray when the movie. Na yes see a woni ho enumu ohwa mu betimi anya obi etese wo no obetimi ahye na na mu e movie industry. This is over kuma wo dukra you see e collapse ya no nam decoders na ba ya no to say my movies ka e collapse this are series nti nyi ni say Bishop de benya obi a tese wo no abi. Na eno ntine ma ene ayira woja wo mo ewo hye no krahye sembe na de be ma wo. Ni ya wo nyame enhyehyɛ wo mo red na nya de so benya wo so bi so kakra na wo de agya wo no wo fa na sa na eba ne sini emu na so a ede na betumi aka che wo sini twafo a wo mo aka enso so sisi asini twei ye nhye da enhu so a akoye series na ede na wo be ka ede akyekye wo mo na so de be hye wo mo nkran wo adwuma ni. Omo hwɛ sɛ atam sɛ nipa no etiase a omo hu sɛ time sɛ yebetimi aba obetimi ba wunti ye wo fa na ye prepare ye succession plan. They say okoi na waja ga bebrebe abeto ye di so betimi represent omo motiase na omo try so be fa nkola ni bia omo be di omo na so betimi so apeke omo lifestyle say the be ya omo kwa omo gab no enda wasa. Mini abema ye beda wasi ebebre na ebusiafo no so ne nsema wode atu edwa eno no yeto aso.
Abusiafo Bishop Nyarko Yasa and one fada our hasi and no twetwe enkomo ntika me ho na yemben fada yemo kwaba fada mpacho wudin Medin the Reverend Father Prince Ajiman mpacho diocese ben na wo ase me wo Kumasi Archdiocese na fada me mpacho Bishop Nyarko yenim so wono enti na wo hasi na den na wo betimi aka afa ye nua bema na ye papa yi Bishop Nyarko ne maame masoreba na oda yare mpaso de efie ho de na dakokura ni ho a yenko ho eti oni pa bread ne ko to konfo no chi enyina nso yakọ obi ne nani age ti ne bo mpa ye amamre bi a wo kalika sore mu ma nipa nyina ma okokominion nso nyina ti bishop ne nyame som de dodo na ni se ene je bibi e fa Yakopon ne nyame som na fada ebra wote say bishop ewo pompa ya moboma no say na wote ensem no fa no nipa de nyina obi abewu ana obi anim da so obekọ de nyame beka na ya nokure enti Yakopon ana onpese obebre ana wa friend say o mabagina ho minti ya na nso yati wu asinti anhye mpi na ne fada ne da yi wo mo show e de na obeti aka e de a show wo mo kwa so sembe na de be mo wo se de abrabo eti efa eti dia me pesa me kama ni pa nyina so tene se ahaban mu no etimite ana ahaban a adwan na da so etimite enti yentro mo obi anim se obi bedi 100 obi bedi 80 enti ade bia wo wasa obasa wo ye no ye ne sesi ya ne ya entwen so di 80 years a na abaye me giri sa na bishop ni wo no e ka kire nyina fada ye beda wasi every na ebusiafo fada na de nsem no atu edwane na no nti ye to aso ebusiafo ye nya ye papa e wa hase ye na no dwedwe komo na ye ma akwa aba me so aburu nana bibi aboko die eje koko enu e we na nya ya na Christopher ntini ya de ya de chichire na ya pa anso na eja bishop Nyarko atiase no no what say den kakra na betimi aka ede afa no bishop mom de in fact o ni papa me atama na so no ya o chance no obetra fa kuso ti for de hunu fa de na o mi chasa mi ti sa ya mi no ti ya ni fro ye ni papa ni papa enti ta wo fro okra ko she ayi mu na yese ya yo fi se ya mesi ade fa sa tabia ka fa so te che nanka etimi nya no nanka ono ne ngira etu adam aso aja ka kwala na chase ni kwala no so ana wo enti ono so nyame so de onfa ni agrokro yo ja de fa ni sa chase odi be bishop enti o de ni sa fat nyam so ni fa o so nyame fa na aja ebra wo ye no se na musifa ensam no efa yi wo ya no de me sam de me man tietie ensam no enti ensam no kra de me ta fa kan he bere nu se ni fa wu a no wu so wo twetwe mu na ke kansama esam awira ho no kra ye mo enti ya de fa se Nyankopon na de ne ma ye ana wasa age na ade enti ni nyina no ya de arseda me nya na enti na emma ene ayira woja wo mo awachire no arechiche nsembe ne foto ben na wode ebe ma wo o fe sa uwe de ene ba me no ni fi o ne ma no me ta wo mo pa na ka ja na so mo ma mo pa ba mo pa ja ga jeni ko wonchi ko mu ya wa hwa wo kra de o fe sa yo kra wa hwa na bu be want me nti mo de juma wo de so ni so you know ho na so na ya na
awurɔkyekyɛ nam de ma wo Nana yɛbɛda wase bebree. Na abusuafoɔ yɛ papa nsɛm a wɔde ato edwa ɛno no.